Tahan luminate ni kita sudah jual lebih daripada 100,000 unit kat Malaysia dan sekarang kita nak upgrade ke tahan luminate 2.0 sudah. Hari ni Mike nak review tahan luminate multifunction lantern kita yang terbaru. Time kita design dia memang kita pentingkan functionality and banyak upgrade. Ini dia luminate multifunction lantern terbaru kita. First yang terpaling penting dia punya bateri kita sudah upgrade 1800 mAh. Untuk lampu putih dia boleh tahan up to 9 jam sekarang dan untuk lampu merah yang berkelip-kelip dia boleh tahan up to 30 jam satu kali charge. Dari segi lampu pula dia ada putih yang malap sikit, kuning yang malap sikit, merah dan merah berkelip-kelip. Nampak? Salah satu functionality yang customer selalu minta untuk Luminate 1.0 ialah dia punya lampu ni boleh guna sebagai headlamp tak. Dan lepas months of research, kita finally dapat buat dia untuk jadi headlamp sekali. Mike tunjukkan. Dalam kotak ni kita ada bagi headlamp strap dia sekali. So, korang boleh tukarkan Luminate ini daripada lantern kepada headlamp. So, lepas pasang strap dia boleh jadi headlamp terus juga. So, daripada lantern, korang boleh tukar dia jadi headlamp. Badan dia water resistant dan boleh adjustable multiple angle. So, memang sesuai nak jadi headlamp, nak jadi lantern dan kalau boleh nak jadi torchlight sekali. Battery problem, kita dah solve. Satu kali charge, 9 jam, no problem. Berat, tak perlu risau. Kita sudah buat dia ultralight supaya sesuai jadi lantern, sesuai jadi headlamp. Dan kita memang selalu dengar feedback korang. Sekarang tahan luminate multifunction lantern sudah masuk stok. Harga seperti biasa, tak perlu PM-PM, 149 saja dan siap kita bagi 1 tahun warranty sekali. Dia punya full set dengan kotak, dengan headlamp strap dan dengan aksesori tambahan sekali.